Maina. Oma. Kaya Samoa. Long sa isang. Wala ba? Si Oma. Tamali. Yeah, we're free. I mean, yeah. Sene. I know it's the appropriate time now for us to come here and just to acknowledge the public and also acknowledge the taosanga leoleo. I may say for you tapuinga Samoa. Olea ua tuina mai ia le decision for le sentencing le na whea nei a mese fo e faaiuga le tamaitai loia le tamaitai Faamasino ia ua oma ua mai a fo'i ua matou free uma I miss a lot of Sam is out today and it's a huge achievement Sam ia e langona e fo'i le whawhitai ma whangaitia ua mai a fo'i ona faailoa mai ia le sentencing le sai le sa tuli lana a ono fo wawaaia ia lo wakava umalanga no fo wawaaia ia na conviction kasi ako Sivai so I'm discharged without conviction. Ai ole nga lava ia Samoa ole nga Peitai kasi leoleo foi sa matilava po le la sei unga la so ai faatalitali ole so na mea uma and we are just grateful that le sisi upu nga ia lava sisi upu nga tu ole Peitai ia e faailoa tu lava ai Sam is ready to go home, to come home tonight. Sam, fesootaiga. Moliaga nga faafikaikele ia Samoa. Masera ko. Atenga unga kofi le kue ala i o kukapua inga makakalo moa. Ai misisi o a inga. Se whāngau. Sa wala i kile o kiso makausanga. Ia ngei ua. Ia le kue le angalilei. Mo ile kalifari ali na wala mai kumai kai Faamasino yo mo fai e kalaia mo ka ngai aso ya fa kasi mako fa fili nei ya nesisi ko rua le sa va tenga mo sia lava mafukanga ia le kulunga ngale lei oli akulanga va kai mo Samoa ku ka poinga wo foi mai masang yo pungu mau ya tenga ko ka poinga sa va tenga ko mo kalo bai muli kurenga no faafikaikele ia o kou Samoa e ala ku kasaga fo'i sa tenga ka po'i ai le mako Faamasinoga ia ngei ua iu manamaguia ngei aso ia muli akuaraga na faafikaikele le ali'i palemia mai se fo'i tau kapeneka ia mafuafuaga faapegaaga folau ai o kou tamā kekaiga kakuakugu'u ia o kou figa mea uma mai le apua tenga ia anga le fu mo pelo ki malos lo fangia o kama elo o pele o kede marfa o fa ku ku le ku sa mo kasi kau ia le nganga va kai le mo le ku le nganga fa ke kele Saya Samuelu ko ole fasalaga o Sam saya ole luas fulu ono masina ya wa ova ia le time na serve kai custody wakava umai was full one masina Lise discharge of conviction o mai me uma o Sivai ole fasalaga ole saltula hona Sivai tom masina and serve lo taimi Faamasinoga le wakiria mai faamamagana ole faaiuga ole Yeah, thank you everyone. Yeah, we'll see you.